Enganzabe sanibonani kuphinda kuphela kufinye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke umathanda uqobo intombi zomqomela amahlaka abanye zokamela mali thiboza ngrawethu abuso kulakho lokuqala ngicela uprosana ke usubscribe button ushare uphinde comment kulona konke ke uma usubscribe kumele khamba kodwa ke so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma ke sekufala ivideo phambili ungakhohlwa ukuleka ivideo yethu umlaleli wami. Babonga abaqedi abalandeli beza kaqeda isizungu laphana ke ku TikTok emva kokuba ke kusabalale isithombe sentombazane lapho khona ke ihanjiselwe ama-pampers. Uzokhumbula umlaleli wami ukuthi isithombe salentombazane sisabalale einkundleni zokuxhumana ewuzithombe mbukiso lapho khona ke ibintshontsha khona ama-pampers kodwa ke kube nekhampani thizeni ethena thina ke sicela ukuba umsamari olungileyo simhambisele ama-pampers. Baningi abantu ababe nembono yokubonga ke kodwa abanye basebethi isiphi isizathu sasidala ukuthi aze abantshontshe ama-pampers, isiphi isizathu sasidala ukuthi baze bamchithise kanjana ngalendlela ababenze ngayo. Mlaleli wami ngiyafisa ukuthi sihlangane laphana kwi-comment section ngizuvula lakho malala lolu daba ngaphandle umosha isikhathi sami. Mlaleli wami angikuphe naye video lapho khona ke ebanjwa esitolo entshontsha khona ama-pampers. Keep on my papa's now, la bebele. Keep on my papa's now, la bebele. Listen. Usa the DJ la DJ la tisalo. Uzotshotsha ama-pampers la. Uzotshotsha la. Umuhle hawu ningakuma sijwayele wona izinto zakho uyelele every siwalele since ingane yakhe izelwe bona izinto uqokusa 4 manje uzobhatala Mlaleli wami kwaba umunyu ukusabalala kwale video angifuni ungasho lapho khona ke abantu ababeveza imibono eminingi bethi ke nabafana izinja ngendlela ke abangondli ngayo intombazane angaza ntshontsha. Abanye bethu ngathola ukuthi wanikezwa imali kodwa ke wakhetha ukuthi ayinake yena wabona ukuthi ngcono antshontshe njengoba ke entshontshe. Ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho laphana mlaleli wami ukuthi wena according your view indlela ubona ngayo ubona ku kanjani noma ke uzizwa unjani uma ke ubona le video. Ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde comment okhulu nakho konke ulike ivideo yethu khona izobona abantu abaningi. Okwamanje asesibambele siqophisana namuhla ngikuthanda ukubhubha ngibambe kwivideo landela. Thank you.